بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مفهوم أقول من كتاب التوحيد كشرح وهذا كافاني فتوك سالس حبنا بابوغا مصنف رحمه الله بيان كربا فوا مسألة تكابهيغتون متباب نرون فائدة تكابهيغتون بابكي من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر با اتشك قرآن وتا رسول صلى الله عليه وسلم कुडामिस को हिति हितुमुगे हुकुमुगे वाहक नोते फद मीहेगे वाहक अलगुन में कुरी बाबु को बयान को फाने में फोम वाह दक्का फाने ए बाबु नेरे उन मसले तक बेगो तो एगो तुम एमे फुरता मुसन्निफ रहिमहुल्लाह बयान को राफानी फीही मसाइल फुरता मसले कम का बयान को राफानी वहिया अल अज़ीमा अन्न मन हज़ल बिहादा इन्नहु काफिर. एम्मे बोडो मसले में बोडो हुकुम इन बाबू का बयान को राफ़ाई अन्न मन हज़ल बिहादा इन्नहु काफिर. इससे बयान को रिफ़ा एब्बस कमका अल्लाह के ज़िक्र का एकलांग इसमें फुलका नोत एकलांग फोता नोत फोतुगा वा हुकुम का नोत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस फुलका नोत एकले फाना इसमें को कुडामिस बहे रद्द को फिमिहा मलामत को फिमिहा ऐ मुर्तद फामिक इन्नहु काफिरुन यानी कि काफिर. आगुन में बाबू को बयान को राफ़ानी मी फ़ायदा नरेफ़ानी कीने कई की तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान को राफ़ा आएंगे ये मुनाफिकुन ना बहेगो तुम बयान को राफ़ाएंगे दी होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान इरशाद तक बेहद सगुन बानी बाह दक्का ಅದು ಏಕಮುಗ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮ ಬೇಗತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಾನಿ ಈಮಾನು ಗಹಲೂರಿನ್ನ ನಿಫಾಕು ಗಹಲೂರಿನ್ನ ಹುರಿ ತಫಾವತು ವಾಹಕ ಅಗುಮನ ಬಾಹ ದಕ್ಕಾಫಾನಿ ಅದಿ ಮಸಲೇಕಿ ಅಗುಮನ ವರಬೋಡ ಮೆದು ಸಮಾಲುವನ್ ಜಿಫಾವಾ ಮಸಲೇಕಮ ವಾಹಕಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾನಿ ಈ ಮೀಹು ವರ ಫರ್ವಾ ಕೊಡಕೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಾಲ ಬೆಲುಮೆ ಫರ್ವಾಲೆ ನೆತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಶರೀಯತ್ ಹುಕುಂ ತಕ ಬೇಗತುಂ ಹುಕುಂ ಫುಳು ತಕ ಬೇಗತುಂ वरग आदा के दर्जे को माने के अगुण में इंसानों हदा कोशा मशा हदा कानून तका ए बीदे को ए दर्जे को ए शरीयत हुकुम तका में दुगा वाह के दक्का एविस या बे को तुम बस बहुत कुरवी एक मच्चा ख्याल हो शेड़ी अगुण में तेरेगा बहुत सकदान जे दर्जा के कंकं बेलेवे बीदाएं अगुण में तेरेगा भाई बेबे फुलंग वाह करूंगा ये हगे तो वारा हिता मुरक भाई मैं वाह करूंगा के वारा हिता मुरक. الثانية دوني أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. इससे बयान वेदिये मी बाबू का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफा मी बयान व मुसन्निफ रहिमहुल्लाह गेनवाफा आयत के तफसीर कई कोम में कम गाविस एक माने की बाबू गेनवाफा आयत की वला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन. एबामिहुन ना कदेग फान सवाल कुरबा फी एमिहुन बुनाने कंका शवरे ए मुनाफिकुन गवाग इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब तिमम्में एवाग दक्का औलनी एकं कबूल कुरा हालतुगे नूने सीरियस को अगुन में एहन देक्की वाह के नूने कुल मजाको दतुरु कुरुकोल्लु मट्टका मजलिस्तोग मिहुन समासाद को दक्का उले वाह के मिजाजु एगोते देक्की वाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबीन रद्द को एमिहुन कोरमुन दे फरसार नोते बेकोना मेदुगा एमिहुन के हितुगो मी नफरत एबेकोना मेदुगा ए देकोनु कोडामिस गोई ए वाह का मितांगा इशारा कुराफनी एमिहुन एकमा बेवतु सवाल को फिया बुनाने तिमम्में एहन देखी वाह के नोने
ඒක ජවාබ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලාග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කුරාෆනි කුල් කලේග ෆන් විදාලවාශ අබිල්ලාහි ව ආයාති ව රසූලිහි කුන්තුම් තස්තහසියුන් අල්ලාහ් ඉලාහුග ආයතකෂා ඉලාහුග රසූලයන් හෙයේ තිබාමි මලාමක් කුරාකම ගවන් දෙන් යා ජෙහිගෙන් ආයතක බයන් කුරාෆති ලා තඅතදිරු ඛද් කෆර්තුම් බාද ඊමානිකුම් තිබාමි උසුර් නුදක්කාෂ තිබාමි වනි ඊමාන් කම ෆෝගා කාෆරෆ් මේ ආයතුගේ مراد بيان غسواني اي ان هذا هو تفسير الايه فمن فعل ذلك كائنا من كان اي تفسير ايته تفسير كي ميهكو مرتد دوانكن اي කොම්ම මීහෙක් කමුගා වියස් අදි කොම්ම ගොතක දෙක්කි වාහකෙක් කමුගා වියස් අල්ලාහ් අයිලාක රසූලාය කුර්ආන නිස්බවා ගොත කුඩාය මිස්බහ ඉබ්න ෆිමිහයි ඉස්ලාම් කමුගේ තරහින් බේරු ෆාවා මීහෙක් الثالثة تمني الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دبودو ماي الله إله رسولا ين إخلاص تريو ماي هوري تفات نوت الله إله رسولا تكا نصيحة تريو ماي دبودو ما هوري تفات أي متانغا ميواك مصنف رحمه الله بيان كرافاني منافقون نبي صلى الله عليه وسلم صحابنا بهيغتون edekki wahaka ashabekalunge terein ee wadagen befulu nabiy sallallahu alaihi wasallam arihan as emihun edekki wahakage wahaka eka efana kiyadef adi mihun kare bonam wespuni timammen timanna ti wahaka nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga as dakka ushi emima me ei beervurum balafiya me bayaku dakka wahake anaka hame nagulu kurima demihun deterega detere jessun roliverikan ufedene wahake emihun edekki wahake mikola nagulu kurima ei debodumuge terega beerfushun himenidana kametto miswaluge jawab debwafa embima beerfushun debodumuge namimage taarufan awunam balafiya me ei ekaku dakka wahaka anakokar dakkagen e wahakege sowun demiyunge deterega adawatirika marulverikam fitureka omanya e wahaken oti debodum teregi menf e mitanuga munafiqun edekki wahaka wes nabiyan sallallahu alaihi wasallam arihuga ashabe kalun tereng e wahaki wadagen befulun as dekkevi dekkevu ma ei debodum terege himeneka menuk eya allah ilaha rasula attaka nasehe terima hori tafat hamayae koga mihun nettantanga kamen islah kurumuge niyatuga amille mis mihunge hori unikankan emihunna faaha kore wahagada dekkuma allah ilaha rasula attaka nasehe terima ai dekamek bayge gaatu bayge terega islah kuranje masalen hurejjikamuga waanama emme furtama ena alanje fioluga asasaki usulaki e kamek e kora bayge gaatuga nasehe teru emihun ikhlas terikama ke wahage dekku ei ekam onnan chegot ekan no sefada kamek kurumen neti amille ekan kama abehutum wahaga dakka e wahagata mistun terega fatura emihunna meduga anebbege hittoga nafrat terikama rolvereka ufeddun ei allah ilahu rasula taka veve nasihate nunka ema e nasihen onnan jeheni sharri gotun nasih dinuma angawafawa gotuwe terege allah taka ilahu rasula enge gotuga matigi dewe nasihata deboduma huri tafatu agumonna mitanu engengech الرابعة هتروني الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغضة على أعداء الله هم الله سبحانه وتعالى معاف كربما لوبي وديغنوا كانتتكاي الله عداوة ترنا مدوغا هيتوغا onnanje harukashi hin harukan ei tafaatu dekamekkam sengen gecchi ei man allah maaf kuram lobe odi gannawa qur'an ga taarif kurwa fani suwarugege wahaka bayan kurwa allah subhanahu wa taala e suwaruge wannane mihun ei taqwawarin kamuga bayan kurwa fa ebe mihun naki mistakunna maaf kura mihun gotuga bayan kura fa وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
එතන්තාගේ තනවස්කම් උටතක බිම්ෆ තනවස්සකම් වා ස්වර්ගයතකම් අවශ්‍යකත්ම තිබෑමෙන් තයි අවශ්‍ය ගන්නස් ඒ තක්වා වරන තයාර කරවාවා තන්තන් දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරවන ඒ කොම්බෙක් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෝගා සිර්රායි ෆාලු ගහේද කරාමි وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إباميونك دتها لغاية تنوسكم غالتك الله موغا هيد كرامه أدي إباميون رولي ماتري كراميون أدي ميستكون معاف كراميون الله إحسان ترندك لوبي ودغنوي اما معاف كروما قرآن کے سربڑ بار علواف ہے ادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت گاوس معاف کرم وربڑ بار علواف ہے انمس منافقون اللہ الہ غایت کر الہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسبت واگت کری ملامات اس امیہ معاف گدم عذر اس دکم اے عذر اللہ سبحانہ و تعالی قبول کرم کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن ندوک එමිහුන් දක්කම ගදී උසුරා එකෝග එකලේක ෆාන ෆාලු කරම ගෙන්දෙවි අල්ලාහ් අයිලාහග රසූලාය අදාවත්තරිවා බයකා මෙදුගා හිතුක ඔන්නන් ජේ නෆරත්තරික මරුලි වෙරික ලා තඅතදිරු ඛද් කෆර්තුම් බාද ඊමානිකුම් තිබෑමිහුන් උසුර් ඇස් නුදක්කාෂේ තිබෑමිහුන් වනි ඊමාකම ෆෝග කාෆර එමි එකලේක ෆානුන් සවාර වඩා ගින්නෙවි ජමලුග මේ සාමානුත බඳෆෝරි වාගණුග එලිගෙන් ෆාතුන් ආදේශ තන් කරමුන් දියති මම ගෙහෙන්ද කිවා කෙනුනේ එක එපාණු ෆස්සෙමුරි වඩා නොගන්නවා අද එක එපාණු අරා වඩාගෙන ජමල් පුට්ටවැස් වල කුරිය දතුරු කරමු ගෙන්දෙවි එමීහා ෆාතුග නෙමෙම් ෆාතුග එලිගෙන් දේරුග එනක ෆෑ බිම්මතියක හිලතෝග දෙමිමුන් දෙ එක එපාණු එවසරක එකමක අලාල් බාඩු ලොබ විදාලමු ගෙන්දෙවි කුර්ආන්ගේ ආය ලා තතදිරු ඛද් කෆර්තුම් බාද ඊමානිකුම් එමිමා Allah subhanahu wa ta'ala e afu koromaka lobe odigannawa maaf koroma afu korabumai hama hemme Allah ga adawat terna medu gonnanje hinharu kamai maaf nukuruma mi tafatu dekamekkan awuma negengech hemegmane ki awgun tere miho kas bonege nuwane hama komme miho kura komme kamaki e nas timanna mihim we kamake ehem we kamake bone me samferi ekam fuddalem bit algon men ameli zaati kantatten algon ka algon adimala mehe gacche bone hoti adi ems algon hagga mehe karapodi algon ne maaf kureda enmes Allah ga ayataka hame ekam forima Allah ga zaat fula hame ekam forima Allah ga shariata hame ekam forima Allah ga rasula sallam sahabin hame ekam forima den algon men nakare algon me hitek maaf kuraka tani nu dene algon men hagge nu ek maaf kurak he loba distere ahon he bone fenivada ganwana sheratuga Nabiya sallallahu duwa ko se ke efanuga amille fula kale efanuga nafse ke efa zaat fula hashikola devwa for evves aniyage badaluga evvesara kambodu wada nguluwa fenona ekam Allah ilahuga ayattaka fursara kuravijja ihsan for ek efanuge moonu fuluga kula badaluwegenda ei mulin tafat babe ei allum mana babe ei holum mana babe ekaren algomennaka dule nudeven ema e maaf korabuma mikolun algon men harwanje aroma ei tafatu dekamekkan algon men men enge bahingech eka efauna afu koromang eha lobi wada gannawa irwes adi qur'an eha warabbar alwa irwes e maaf nukurabwa hifettum ei tafatu dekamekkan algon men enge hingech mi hagiyatuga mesa waram boyum nokta algon men engenje ei miedu algon men tere waraginan algon menge mihar meken bavana befawa duniyega emmen e deenaka emmen e millataka emmen e aqeedayaka emmen ke insanunge haysiyatun na huriya haysiyatun evvar bayekkam gabe miho gabul kura aqeedayaku miho gabul kura ehenihen kamakun emiheka meduga evves tafatumen evves gotakan hitugaves muamalatugaves dekige nuwanakam mi deke wahake ki islam kam aqeedaya mulin tafatu wahake deena hame ekankan ama emon e wahake dakkane gotu deenuga hurme kana vejjiyamu kommeka sekama jaga onnanje eka meenaka amile zaati masnahataka dekolam meyek waha dakkafiyam ena kandina gane enaka mach adawattirwane enaka mach ehma kurimi denne wehen amile zaati maslahataka timaga nafsu tan nude timaya idikolan adawattira meh waha dakkak nudifa
eba bawana umterega nohimanafa Allah ela rasula fursara kurum wima dem bawana ifa duniyega emme echchega ulemvi ekonaka ruhige algon men kinetto Allahge bimuga Allahge kaunuga ilahuge rizqa algon men kyagen ilahu alon gotuga ilahu fursara kuren ruhigen hevigen hinitum wegen hinhe kokgen ebeka uleni en ekame noa ei la ilaha illallah ge sawbum mi debawani faragu iftafatu adawatirikama nafratu ei deenikame maneke deenuga adawatirwanje adawatirwanje bayaka deenuga nafratirkuranje bayaka nafratirwanje e nafrattirikan algon menge bahai muamalatuma saguma negenje kobakan adawattirin kobakan haturun kobakan miturun mihar mi zamanuga bayem mehuna gabul kurai fonnani huriya emmem swanjeheni hama hamamai emmen namadus gabul konjeri mi usulunne ekam e mihun agumon nama dekeni ke usul kunnu Quran Allah subhanahu wa ta'ala ngabadi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u miharus abadawo demiyun kadeben han goram kurumne dani huriya wasilate beenun kok hatiyara gotun fikuri gotum saduriya gotum bes konkama gaddagal hatta yaruddukum an dinikum in istata'u tibamihun deenun tibamihun furadda tibamihun deenun tibamihun beer kurumattaka miharus abadawo demiyun han goram kurumne den emeka waane nama ekan kurumne den embejam algon menne Allah devwa fembodo newmataki islam kankam gawi hindu e algon men atum feri gannan ole ulum algon menge bin algon atum feri gatum bore algon menge nafsu algon atum feri gatum bore maanu rakkaterikam bodu embejam ebayeka algon men jihada vetteriyo embima mi aqida ken islami aqida ga mekeni al wala wal bara Allah taka lobiyumai Allah taka arulya ei hagigi minganda ki algon menge loebba nafratuga minganda meti duniya duniyain timaya mali manfa libe ko nyeti mag miture efa dechen libe ko nyeti mag hature islam kam akhkabis emma miedu emme nurakka fikuren islame ummata islam ummatuge zuwanuna ta'limi daaraga teremes forum unda emme nurakka fikuren al wala wal bara ga aqida algon me gatun biwegen diunge riti nanto riti shi'aruge daru egatun emme nurakka e fikure algun terega meedu asien ole fikure istam gomoto ke emme fasehan wadeve ganna dimayaki tawlimi dara egitere international tasawwurega tawlimi nizam algun tere waden awmaki mi warabbona algun samaluanje kame kiha warakatto e algun me mujtama terege mingata hifetti kon ehma al wala wal bara mi aqida ke algun dannanje kame ege nurakka terek agumonna meti warabboda met fenif ei alum balun anakkawe salgon men gawmutun istimar kurumuge tere fikuri gotu istimar kurumu tere wadegen dakame istimar ga astume hun neregen nikumegen gossa fikuri gotun algon men istimar kurumuge terega himenige wakame mi bayk e med fennane huriha harakatake gaves huriha aadatake gaves huriha echche gaves emmen ellawai kiyan emme ekko nashat islame kafaren munafiqen evves tafat kurum neti emmen nan ama en hedumegga ellawai kiyagen ellangire jahagen ulave tantan ama ek mane ki timage islami libahun e nikuti ihsam fesh algon islamun na viti algon nujehene langiri hunna algon nukurene kankan hunna koggen nuwane kankan hunnane ei algon gabo kuran chena hagigete hennu nama narakaya iswaruga tafatu hagga batila tafatu Allah subhanahu wa ta'ala ewaru gobodu adawat terikame ede bag terega nulebis ragon islam di mana no kurwa ghair muslimun kam gawies algon menge deena ay algon mana goramunu kura algon menge rattakun algon nernuda bayaka adawat teri omen islam di nanga ademe ihsan teri mana no kurwa kan qur'anu ga sore nasu Allah bayan kura ennames ebekin ihsan terun Allah mana kurwa fawani algon mege deena aydi algon mana goramu kura algon mege rattakun algon nere gedorun algon nere limi hunna idi kolun ei qur'an algon menna lazim kurwa fek e tafat algon men dannan jehen ne nuniyam algon mege macche mi hun verive gannaka ma datikame nonna efo bayan kura fani al khamisatu faswanai anna min al i'tidari ma la yanbaghi an yuqbal
uzuruge teregaves hunnanekan gabulu nukurevene uzur eve sawm nenge kuriwaga terenga komme uzuraki gabulu kurene uzure nunk eke fan aryoga uzur dekkimas la ta'tadiru uzur nudakkase qad kafartum ba'da imanikum tibamum iman kam fo kafir efet emis waram me nukta algon men terega islami mujtamaega ole afradun namadu ei kuranje eche nune bunima den algon men yama shakwa kurima den bunagennuade hendekki waage nune ke uzur gabulu nukure nagu uzure got nuniya bayek kankamaki islam mujtama gole mihaka negenekama beleve kantake nungek diinu gitere islam mujtama gole kawanya diinu ga bohori faalakom bodoko engengunna qur'an sabitu soriyako fenna hori hukum e hukum taka inkar ko fa ei ehende kiwa kennone bunima e usuru agumanaka gabule nukure faharega miya ko edana adi qur'an ga hukumen otas adi sunnatu ga hukumen otas faharega e hukum fuluta eha faalakom bodu nuwima nuwata echiseki bayem mehun nukiyawati nege ti faharega enen oligin ecche buneida horiha hukum me dasko fanonna enwas bayen echiseki kiyawagan timehuna nukiyawati mehunna horiha mennas islam mujtama gole ko wanya kommen diinu ko faratun engenech muslimun no me mujtama gole gair muslimun no vesegen islam de kan ko mana evoru kan ko muslimun haju jehima den algon menaka e usura kabule nukurwen ei enaka hadu ko usura no bayen halatto ga negun ei usura kabbe ekam negun usura kan nuwa daraja kan kam ge usura kabule nukure alang islam wa miheka gair muslim mujtama ga bangura ai harang echke negidan ekam islam mujtama gole miheka raharang kan nege munima en agumana kabule ukure exam fering baboni nimma labaf den oy baba ki fotuge sali sabwana baba ei babu qawlillahi ta'ala wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulan hadha li wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruj'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ سورة فصيلة فانساس فناي مي آياتك مرادك مي بابك مصنف رحمه الله مي بابك سرخيه عنوانك جنوا فينك سرخيه كم عنوانك كم بيان كرافن مي آياتك معنى ولا إن أذقناه رحمة تمن إله إنسان رحمتك منبر قرب فيها نيومة الدب فيها من بعد ضراء مسته اينا يجهن دتها لك فوق اينا يجهن مصيبات دتها لك فوق اكم في اللوات من اله اينا رحمة نيومة الدب فيها لا يقولن اينا بناكن كشوره هذا لي مي آهرنگ عمل هوداگن كمك තිමන්නගේ බාරුන් තිමන්නගේ ඉල්මුන් තිමන්නගේ කාබෆෑංග ෆරාතුන් වාර්තයෙන් තිමන්න ලිබිගෙන් ෆාවා කමක උනි තිමන්නේ කි එකම අහුල්වරි එකශීකම් වා මුනාසිබ මිහක වාති තිමන්නගේ ෆරාතුන් ආ කමක මහදාලි වමා අදුන්නු الساعة قائمة තිමන්නේකන් හිය නොවේ ඛියාමෙ ගායිම් වාන හෙන්නේ අනකේ ගබෝන් නොකරේ ඛියාමෙ ගායිම් වාන කමක් අලුම් මිහුන් දිරුවා ෆොනු වාන කමක් ولا رجعت الى ربي ادي ඛියාමෙ ගායිම් වියස් wegen timange veri ilahuge hadrata tibana rujua kurevve yas ei makka mushrikun gabul kure allah ko ufedde ko alum ufedde me inkar wala rujutu ila rabbi timange rabbuge hadrata timanna rujua kurevunas inna li indahu lal husna ekalange hadratu gaves timanne wani heogot gallo agida meena me kon agida ge me awon denne ekane kuridu awon kar kujjo gula bunne timanna qur'ana imam ba mekam narakeke iman numa swargeke iman nume kon kala qur'ana tone imam ba ane kimiyesa bo macce jangule mi qur'ana imam ba wa bone fa swargen iman nunya naraken iman nunya qur'ana imam ba goten algonge baje hot ena imam wani muslimun qur'an kiya fote gengule kan ena kabul kurani eikanne ewan enu e gocce gabun nukuran yang imam wagut qur'an guru mekecce siiman ekam qur'an ay nema ehme je imam wane gutat muslim qur'an kiya pote gengule e yene fennati e guri evesse gabun nukure e miwes aqida ga miha hita shakka waswastaka as olombolun garima mihunge vishnun daawgen me honnani ena gabun nukure devana fara mufaddana kamako sadi ufedde yesse ne bunani tibanne gunana edu hos rangolo got
إن لي عنده للحسنى دين الله تعالى أنغني فلننبئن الذين كفروا كافر يميون نتبن إله خبر دبا هشيم يدوهم قيامة دهم ألوم فدواف بما عملوا وبامهم كل عملته وخبرت ولنذيقنهم من عذاب غليظ أدي قدفت يجنب عذاب الرها وبامهم ندكوا هشيم قيامة دهم إما أنا قبول كرما نكرما إنغنا قتنوعي بيمن نجيبني تمنى دين قيامة دوس أننا كم قبول نكرنيا تمنى محشر نكرمين نه تمنى قبول كرا قتنوعي تمنى جينو عذاب لبيك كم هنگاني كي ميها قبول كرا قتانو كرا قتكنو تما الله وديكم واكم قبول كريس نكريس ناركين إمام ويس نويس سوركين إمام ويس نويس الله فتك إمام ويس نويس الله قيام محشر كروا ميستقم كروا إيمان نوامين عقوبة دبا إمام من ثواب دبا نكان هنگاني تمنى أس بونگن تمنى كين دين كمية تمنى سو قبول نكرا مكهم إيه نام دهنگو تو كمعاملة كروا إيه نعو تنواني حقو يعو تو قيام دو فيصلة كروا إيه واها كين بسمية كاش نودك إيش أقوى كاش نودك نه إمّا كمتشن الله وني حجة قائم كرا رسول بيكن فونوا هداية دكا فيبا ولا أولم بيان كرا ودين إنا إيمان نوي ميسام فرين إنا كدين قيام دو أس دكينه واهكه نونا ميتاق مصنف رحمه الله مي آية جناه ميواني لا يقولن هذا لي اين بنانه تمنك فراتم وا اچسه نيومتك اما الله نم فراتك اين نيومتن رد كرن دبي فرافي وا ايم فراتك اينا گامل بارون هوداگن تكيتكم نيومن نسبك كريم اي توحيد فشورا كم كريمس مي بايبا تاوم دكافان مياتك تفسير مجاهد رحمه الله تعالى فاوي اين بناني اك مراد کی هذا بعملي وانا محقوق به متكدي هوداگن فاوني تمنگ عملن مصيباتك فوق نيومد دفيما اي نيومتك هرياتك چنگي تمنگ عملن تمن هوداگ تكچينا بونه ابن عباس رضي الله عنهما ودال فاوني يريد من عندي تمنگ مسكتن تمن هودا رجمي هم گاگن كاي مانه تبا عبارت مفسرون گنوا فويس وقوله قال انما اوتيته على علم ده مصنف رحمه الله گنوا فني ان ايتن اي انما اوتيته على علم تمن اتگدي هوداگن فاوني تمن لبفاوا علمك مچس اينگه علم اينگه هنرون هودا فرجسي الله نسبه كرنون انا اي واگ دكني قال قتاده قال انما اوتيته على علم انا بني تمنگ علم تمن هودا فرجسي زمر رسول صالح نوان اي قتاده رحمه الله بصر متان مصنف فتوگ عبارات گنوا في على علم مني بوجوه المكاسب muda hodane gota meduga timanne libifawa ilmun timanne hoda fridge mane kene iktisodi mahir be enabun timanne enge muda hoda kharadu kurane kon gotek em timannage revuma timannage tanos vishnuma timannage ilmun timannage tajribain timanne hoda fridge se allah nismen kon e bas ena ga min nafsan nisbe kur mitaga mi digo ayatege bay musannif rahimahullah genna afwan اما فرتمي القصص سوره كيف حديها هاي حدي عاشق ايسابون اغون من كيالا نمولي موضوع اكو صافو متكا قارون کو واہ اللہ سبحانہ و تعالی میں تا بیان کرا پر قارون کے واہ کا خبر دے وہی قرآن نے اذ قال له قومه لا تفرح اینا کے قوم کے میہوں اینا بونی ہندے لا تفرح تبا وفان قراش ایک معنی کہ بیمگا بڑاوے وفاوے හිතාමෙන් ඉද්දතිකමෙන් අදි මුසීබාත ජේනකමගේ විශ්තුමෙන් නැති ඔෆලුගා මජලුගා එහෙ නෝලස් ඉන්නහු ලා යුහිබ්බුල් ෆරිහින් අල්ලාහ් එෆදා මීහුන් දෙකේ ලෝභය වඩ නුගන්නවේ ඒ ඔෆලුගේ මජලුගා ඊ දුනියගේ හයාතුක හැමේකෙන එක්කම දෙකිය ඔලේ මීහුන් දෙක අල්ලාහ් ලෝභ වඩ නුගන්නවේ වබ්තගි ෆීමා ආතාක අල්ලාහ් දාරල් ආඛිරත තිබායන් අල්ලාහ් දෙවවා ෆාවා තකෙතින් තිබා ආඛිරතුගේ ධර්මය සවාබන් එදේශ උනියක අමලකොක්ගෙන් සදගාකොක්ගෙන් හොෆෝරවාගෙන් එතගෙතින් ඔඛරවි හයාත දඬගෝවාන් කුරා තනෙක්කමුග බිමුග බින් හදාරේ දුනියක හයන් හදාස් දෙංගංගවි වලා තන්ස නසීබක මින දුන්යා අදි දුනියෙන් තිමා ලිබෙම්වි බෑ හඳා නත්තනුලාස් දුනිය ලිබෙම්වි බෑගේ තෙරේග හිමනේ දුනියෙන් ඒනා හාසිල කුරුමට්ටක බේනුම්වා දුනියවි බයිකල් මසාලෙහත දිරිවලොම් බයිකංකන් අදි දුනියෙන් ලිබෙම්වි බෑගේ තෙරේග හිමනේ හේවමර්තම්ස් هيومد هذا نتالا في قيامة الدعاء السامي ودي دنيا إنه لبنجة إما مهمة هذا نتالا فيناي
ولا تبغي الفساد في الأرض أدي بمغا فسادك النولش بمغا فسادك النولش إن الله لا يحب المفسدين وكشر الله فساد كرامي عندك اللوب يودي نغنوت دينغينا بوني رشوك أهولرينغينا من سيه الدين ما قارون ببناني قال إنما أوتيته على علم عندي ඒනෙක්කම ගෙතකදී තිමන්නේ ලිබිෆාවනේ තිමන්නගේ ඉල්මුගේ මච්ච බිනා කරේ මානගේ තිමන්න මුදා හොදා වෙෆාර කුරුමා මුදා ඉතුරු කුරුම්ගා තිමන්නේ ලිබිෆාවා ඉල්මා හුනරුන් තිමන්න හොදා අවරච්චිසේ ඒක මච්ච තිමන්න බොඩාවමා ෆඛුරයමා උෆා කුරුමේ තිමන්න කග්ගේ කේබුනන් තිමන්න හොදා අවරච්චිසේ එහෙම් ෆරාදක බිරති වා එහෙම් ෆරාදක ඒ ගෙල්ලමේ දෙව ෆාන්ති මුසීබත් ජස්සෆාන් දෙකා බිර තිමන්න ගනේ තිමන්න මිල හොදා අවරච්චි අවලම් යඅලම් ඒනනු දනහිය أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا إينا ندنه رهي الله سبحانه وتعالى إينا كوريغا أن الله قد أهلك من قبله إينا كورين الله سبحانه وتعالى هلاك كربا فواكن من القرون رتوترين قرن توترين كورين السكساوا زمان توترين من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا إينا يبوري ಬಾರೋ ಗೊತ್ತುನ್ನಾಯಿ ಜಮಾತು ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಬೋಕಮ ಗೊತ್ತು ಮಾ ಬಾರುಗದ ಗೌಮುದ ತಿಮಂಗ ಇಲಾಹುವನಿ ಹಲಾಕುರ ಫಣಾಕುರ ಅಫಕಂ ಏನ ನುದೆನವರಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಕಾರೂನ್ ಏನ ಆಮೇಲೆ ಬೋಡಾವೆ ಏನ ಗುರೆ ಇಲ್ಮುಗ ವಾಹಕ ಮುದಾವರಿಕಮ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರುಗ ಎವ್ವರ ಮಾ ಬ್ಯಾಬೋ ಮಾ ಬ್ಯಾಗಿನ ಎವ್ವರ ಮಾ ಬಾರುಗದ ಮಿಹುನ್ ತಿಮಂಗ ಇಲಾಹುವನಿ ಹೇಗೆ ಕುರಿಗೆ ಹಲಾಕುರ ವಾಹಕ ಏನ ನುದೆನನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗ ಫಾಫತ ಕಾಮೆದಗ ಅಣಿಯಾವರಿನ ಸುವಾಲ್ ನುಕುರವೆ ಹುಟ್ಟ එහෙම ඉස්සම් වෙලගේ මිතං ගේ නමිල්ල බොඩාවගේ වා කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා බයන් කුරාෆන් දෙන් ගෙන්නවා ෆන් සූර සබගේ 39 එයි وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين එමෙ බුඤ්ඤේ තිමම්ෙන් නැකි මුදාවරිකම ගොතුන්නයි දරින්ගේ ගොතු මාගිනබෙක් තිමම්ෙන් නැකි අසාබ ලිබේනේ බයන්නෝනේ මුදාගිනවීම දරින්ගිනේම මනගේ බෑබෝවීම ජමා බොඩෝවීම මාලිගතුන් තනවස්සි මේ සම්වරින් තිබෙන්නක දැන් අසාව දෙවෙන ෆරාතෙන් අසාව දෙවෙන ගොතෙන් ඕනන එහෙම බොඩාවරික මෙතාග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරාෆන් اف مسلم رحمه الله بيان قرافن آيات تفسيرك وقال آخرون اهم مفسر بدال فاوي على علم من الله أني له أهل الله تعالى حضرتهم تما لبيكم وا علمك علمك وا غوتنما تمنيك ان أهل ورميك ام وگن تمنى اي دبافون وهذا معنى قول مجاهد اوتيت على شرف مجاهد کو بسفلگ اس اي تمنى شرفا جاهتක තිබෙන ලිව්වාවච් કે माने හුරියා නියම මත එන ස්පෙක් කරන්නේ එනේ මේ අවමන්තර වර්ගයේම ස්වාගතෙන් මේක නියමත දෙවි මේනේ හිතන් කරණි අනක ෆකීර් නිකමතියම එනේ මසේ කරන්නේගේ තී ඒනාග හුරි මේ ඉල්මි ෆෙම්වර් දක්කමුන්නේ ඒනාග හුනර නැති මේ ආරම මෙතිවි හුනර කියවාගේ දන්තන එක්තිසෝදු කියවාන් ෆැකල්ටි තකුන් සර්ටිෆිකේට් නගාංග සෙතබ්බාර හුනර එක්තිසෝදු ඉල්මාචි කියවාන් ආරමන්නේ මේ උරාකමක් කර ආරමන රුෆියා වැසා සෙකුරෙන්ගේ එගොතුන් හොදා අවරෙච්චෙසෙල් එගොත බුණන්නේක මානේකි එවනි බොඩාය එවරම බොඩතිමා බෑබෝ ෆරාතන් අල්ලාහ් වනේ ගම්බවා බන්නු කරවෆ් අලා කරවෆ් එහෙම බිමා තිමා ලිෆුරේ ඉල්මෙන් හුනරෙන් එක සාතුක නුෆුදේ මුදා එක්කරක් නගොල ඒ වසීරතෙන් අල්ලාහ් දෙවවා ෆා එහෙනම ඒ ඉල්මු දෙව්වේ හුනර දෙව්වේස් අම අල්ලාහ් බයිෆාර ඒ හුනර ඒ ඉල්මු බේනුන් කොගෙන් එනු චලාෆන් එගොත එනු හිඟාදා එෆාදා නුවදාන් ඒ හුරියා ඉල්මක එහා හුනර තකෙන් එනා තම්ෆීස් කොක්කොන් හුට්ටයන බංගුරුටුව ખરાබු නිකම ජගෙන් හිඟාදා ඒ කිව්වේ ඒනයන් ඒන අමිල්ලේ ෆුදිගෙන් වාකම හීවිම දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනක් මච්ච උකෝබත් දෙවෙන් හලා කුරබ අමිල්ලෙන් ඒන ඛුදු කබූල් ව ඉත්‍රාෆු මට්ටක තිමම්මගේ එවස් බාරෙක් මුදලායි ෆාසා රිස්කුක නෙක්කන් කෂෝර මට්ට එහෙම තිමාමගේ ඉල්මයි හුනරුග මච්ච බොඩාවෙකතුන් එයි තෞහීද් නෆී කුරාකමෙන් එයි හුරියා එච්චකෙවස් අල්ලාහ් දෙවවා එච්චි අලගොල්මන් කුරණි මසෙක්කෙක් ඒ දශෙක්ග ඒ දෝනි ඒ දරකුම් ෆුරාගොස් එන් ආනෙක් ගෝලෙවා ඒ දෝනි මස්බාන ෆුරාගන් නෙරුග හම අනේ දෝනි එබාද හුස්සත් එවස් නුබාන යම එක්කටක දුබා අල්ලාහ් දෙවන මසෙක්කින් හම එක්කෝලු දෙදෝන්යන් එරිස් බෆාර නුබාන බද එක්කල කරුම් කුරින් කිෝලු ගාග දෙක්කිනෝ එහමි රිසුක් අල්ලාහ් දෙවච් අලගොන් මෙන්ගේ හුනරක අලගොන් මෙන්ගේ ෆන්නකන් අලගොන් මෙන්ගේ පුරි වසීලතකන් ඒති බරෝසා කොෆියම් ඒ තෞහීද් ගහලුවරින් ගොතෙන්නම් ෆාරක් ගස් යාසම අලගොන් බාබු කුකලානේ දෙන්
ಮುಸನ್ನಿಫ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಗೆನ್ನಾಫೋತಿ ವಾಹಕೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫರಾಪುಳು ಅವಗಮನ್ನ ಕಿಯಾದೆವಾ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲುಗೆ ತಿಮ್ ಮೀಹೆ ಗವಾಕ್ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಆಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫಾ ನಿಯಮತ್ತಕ ಕುಫುರುಮ್ ಗ ನತೀಜಾ ಏಕ ಎಫಾನು ಕಿಯಾದೆವಾ ಫಾವಾ ವರಗ್ ಇಬ್ರತ್ತರಿ ವಾಹಕೆ ಇರಾದ್ ಕುರವೆ ದೆಂಗನ್ನ ರೇಗ ಅವಗಮ ಮೆಂಗೆ ವಾಹಕೆ ಅನ್ ಕುರಿಯದನ ಹಾದಾ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ನತೂಬು ಇಲೈಕ ವ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹು ಖೈರಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು.